نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. منشا یہی ہے میرے کیلو وکال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، یہ محفل ہے قسمت جگانے کی محفل. جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو، خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے. شہیدی کا ہر تذکرہ ہے گرامی، شہیدی کی ہر داستان محترم ہے. واجب الاحترام محترم المقام صاحبزادہ والا شان مجھے مرشدن کریمن جے اکھن جا ٹھار حضرت قبلہ سائیں سونا صاحبزادہ سائیں سید نصر اللہ شاہ بادشاہ دامت برکاتہم العالیہ محترم المقام حضرت قبلہ سائیں سونا سید ثناء اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حسینی باغ جا ننڈڑا گل سونا سائیں سید گل محمد شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ بیا علماء کرام درگاہ عالیہ حسین آباد شریف تے اچن وارو ویہن وارو مجھے مرشد کریم جا مستانو پروانو
عاشقو پاندھیڑو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ دوستان محترم، الحمدللہ اج اساں پنجے مرشدن کریمن جے بچڑن جے زبان کھاں پنجے محبوب مدینے وارے گھوٹ جو میلاد بدھو سے شان بدھو سے یا اساں سبنی جی دل جی تمنا ہوئی اے الحمدللہ اج سونا سونا گفتہ مدلل انداز میں بدھا سے دل ٹھریا اے دل خوش تھیا چھو تا بھاگین جا بھاڑ خالی نہ ہوندا ہے۔ انیا آسان جی ایکڑی دل جی تمنا یا بیا ہے اساں مولوین جی تا اساں چاہوں تھا تا جے کڈہیں اساں جا کراچی جا عالم اچن تھا اردو سپیکنگ وارا یا بلوچستان جا تا جے کر اساں جی ہن محفل میں اساں جے بجائے بے جے کڈہیں انہن کے ٹائم ملندو تا اساں راضی تھیندا سے اساں خوش تھیندا سے تا اساں جے مرشد کریم جو لگائل جو کو باغا وہ شاد یا آبادا ایو مختلف جائن تے عشق رسول جی خوشبو پکھیڑے رہے ہوا ڈیوٹی ڈیڑھ جلائے حاضر آئیوں مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ملہا ایک آیت سگوری جکا ما تلاوت کیا ان جے اندر 4 صفتوں اللہ تعالیٰ جے ذات جو بیان تھے لائے ما تمہاں دوستن کے یا گزارش کندست توجہ نہیں بدھو پر جے کرے اللہ تعالیٰ پہنجی کا صفت پہنجیوں کو حسن جو جلووں کو جمال جے کرے محبوب مدینے وارے سائیں کے عطا کرے ترب جی مرضیہ تو دوستان محترم ما اللہ تعالیٰ جے صفتن جو ذکر تمہاں دوستن جے آڈو کندس پر ان سا گڑو گر تمہاں کے ایو ضرور بدھائندس تو رب کریم پہلے محبوب کے پہلے صفتن سا کیا نوازے ہوا اب اللہ اڈڑے وارا تھورو بڑے یعنی مہربانی کر ما تھکلوا تمہاں سبیں گر جی صلاة کے لیو بہرو تمہاں جے آڈو اللہ تعالیٰ جے کلام پاک مجھا جے کا آیت پڑھیا ہوا پڑھ دوس سبیں گر جی پڑھو یا رب صلی اللہ بولو بلند آواز زبان کھولے ہو اللہ اکڑو بہرو یا رب صلی اللہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ پہلے سنے سچے کلام پاک کے اندر فرمایو رب کریم فرمایو تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم زور سانچو سبحان اللہ اللہ تعالی رب کریم پہلے کلام پاک دے اندر
जूं सिफ़तूं बयान फरमाई दे अल्लाह ताला फरमायो त हुवल अव्वल रब करीम फरमायो त उहो अल्लाह अव्वल वल आखिर उहो अल्लाह आखिरा वज़ाहिर उहो अल्लाह ज़ाहिर वल बातिल उहो अल्लाह लिकल आ गुझो आ वहुव बिकुल शैइन अलीम रब करीम तो फरमाए त उहो अल्लाह हर शय जो इल्म रखण वारो आहे ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह हाणे ॾाढा ॿुधायो अवल केर चो अल्लाह आखिर केर चो अल्लाह ज़ाहिर केर चो अल्लाह बातिन केर चो अल्लाह ओ सुन्नी मुसलमानो अवल अल्लाह जी ज़ात आ आखिर बे अल्लाह जी ज़ात आ ज़ाहिर बे अल्लाह जी ज़ात आ त लिकल ऐं बातिन बे अल्लाह जी ज़ात आ पर शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी मदारिजुन नबुव्वत जे मुक़दमे में लिखियो आ त इहा आयत सगोरी जिए चारई सिफ़तूं अल्लाह जूं बयान करे रही आहे त शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी तो चवे त इहे चारई सिफ़तूं जिए अल्लाह जूं आहिनि त अल्लाह इहे चारई सिफ़तूं रसूलुल्लाह खे बि अता कयूं आहिनि अल्लाह ताला ये चारई सिफ़तूं पंहिंजे महबूब खे अता फरमायूं हन माना हाणे असां इहो चई था सघूं त अवल अल्लाह जी ज़ात बि आहे त अवल रसूलुल्लाह जी ज़ात बि आहे आखिर अल्लाह जी ज़ात भी आ तो आखिर रसूलुल्लाह जी ज़ात भी आ ज़ाहिर अल्लाह जी ज़ात भी आ तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह जी ज़ात भी आ जड़ी तरह सा बातिन अल्लाह जी ज़ात भी आ उन अंदाज उन शान में न पर खुदा जे अता सा बातिन लिकल छुपियल रसूलुल्लाह जी ज़ात भी आ मुसलमान भाइरो सुभाणे को मानू तहां के चवंदो को मुल्ला को मौलवी भाई बरेलवी न मुड़िया वरी भी कमर वारे पीर जा मुरीद वरी मानुन के वेहारे शिरक सिखारियो भाई अवल अल्लाह पर चयूं त अवल रसूलुल्लाह भी आखिर अल्लाह चयूं त आखिर रसूलुल्लाह भी ज़ाहिर अल्लाह चवण लगा तो ज़ाहिर रसूलुल्लाह भी वरी छा चवंदा त बातिन अल्लाह वरी वाइज करे विया दरगाह ते त बातिन रसूलुल्लाह भी आहे चवंदा या न चवंदा चवंदा कावड़ लगदन मुसलमान भाइरो भले इन्हनि खे कावड़ लगे एक दफो न 100 दफा लगे रब करीम जेकॾहिं पंहिंजे महबूब खे का पंहिंजी सिफ़त अता फरमाई आ तो उन्हें ते कंहिंखे एतराज़ न करणु खपे अल्लाह जिए अवला इए रसूलुल्लाह अवल न आहे अल्लाह जिए आखिरा इए रसूलुल्लाह आखिर न आहे बाकी अल्लाह बे अवल आए रसूलुल्लाह बे अवल आए अल्लाह बे आखिर आए रसूलुल्लाह मां तव्हांखे समझाईंदुमि आखिर जरूर फर्क त आहे भी करणो भी आहे जेकॾहिं फर्क केर न कंदो बराबर समझंदो पोइ त इन खे शिरक चइबो आहे मुसलमान भा बाकी एतिरो ज़रूर चइबो त अवल जो लफ्ज़ अल्लाह ते भी इस्तेमाल करे सघिजे थो अवल जो लफ्ज़ रसूलुल्लाह जे ज़ात ते भी इस्तेमाल करे सघिजे मां तव्हांखे अहिड़ा मिसाल क़ुरान मां ॿुधायां असां भेटाई घोट खे वली चवंदा आहियूं या न कलंदर शहबाज के वली चवंदा आहियूं अल्लाह कुरान में छा चयो आहे अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू अल्लाह बे वली कलंदर बे वली
اللہ بے ولی بیٹائی بے ولی پو شرک دیو لفظ تو ساگو اتنے تو ملل کرے اعتراض ہی نہ کہو ساگو لفظ تو استعمال دے مسلمان بھائرو پر ہن کھا ودھیک اञا تمہاں کے ॿियो لفظ मां ॿुधायां اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے اندر فرماयो سورہ بقرہ جے پچھاڑی میں رب کریم اساں کے دعا سکھاری ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت تھوڑو ڈاڑے انت مولانا ربنا اے اساں رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے جی اساں کے طاقت نہ ہے وہ بار اساں دے نہ رکھ واعف عنا اساں کے معاف کر واغفر لنا اساں دی مغفرت کر ورحمنا اساں دے رحم کر انت تھوڑو ڈاڑے گلا انت کیرا مولانا تھوڑو ڈاڑے چاہو تمام سمجھی بھی آئے مولانا کیرا اللہ قرآن میں لکھلا پوچھنے مولانا اللہ ہوا آئی ہے ڈیزل کے سر مولانا جنہیں قرآن تو چوے تو مولانا اللہ ہوا تو یہ پانچے ڈیزل کے چوتھا سر مولانا جے کنے ہنن جے مولوی کے مولانا چاہی سکتے دو اللہ کے بھی مولانا چاہی سکتے دو تب چوتھا اللہ بھی اولا رسول اللہ بھی اولا تھوڑا زور سان چاہو اللہ بھی اولا رسول اللہ بھی اولا پر میں قرآن سان تمہاں دی آڈو گال کے چٹو کدس کلیر کدس تب تمہاں دی آڈو گال کلیر تھی دی تا اللہ اول کیا رسول اللہ اول کیا انا بیو مثال بھی دیا اللہ تعالیٰ قرآن پاک نے اندر فرمائیو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ قرآن میں چاہ فرمائیو اسا قرآن نازل کیو آ این قرآن جا حافظ اسائیوں کیر تو چاہے تھوڑو ڈاڑے گا لائے توجہ دیو کیر تو چاہے اللہ تا اسا قرآن جا حافظ آئیوں کمرہ کا باہر نکر دے بورڈ لگل ہو دو بھائی کمرہ ماں ونجن بارن کے اللہ حافظ خدا حافظ معلوم جو دا اللہ حافظ تمہاں سبحانہ ہنن جے مدرسے میں ونجو اساں کے ختموں کو ڈرائنو با اندھا با سجا تاں کے چار رلائے دیلا با ہے چھائن چھے ہی حافظ ہیں اور باہر بورڈ دے لکھلا اللہ حافظ ہے تاں جا اندھا بے حافظ قرآن بھی تو چوے تا اساں حافظ پوچھے تاں جا اندھا حافظ تھی سکن تھا اللہ بے حافظ تھی سکے تو تبو اللہ بے اول تھی سکے تو مصطفیٰ بے اول تھی سکے تو زور سان جو یار ایڑی زبردست گال تو ماں تاں کے بدایا سو بھی قرآن پاک میں جا تہی جگو اسا اللہ جے رسول کے اول تھا سڑیاؤں اللہ کے بھی اول یہ لفظن جو پان میں اشتراک کا چھائے لفظن جو اشتراک حقیقت میں کوئی بھی اشتراک نہ ہے حقیقت میں کہاں بھی برابری نہ ہے لفظن جو اشتراک کا لفظ پان میں ملن تھا ہکڑو مثال ماں تاں کے بیو بھی دیا ڈاڑو زبردست سا قرآن پاک کے حوالے سا بدو ہیلے توجہ کریو ہکڑو قرآن پاک کے حوالے سا اللہ تعالیٰ فرمائیو کل اے میرا محبوب تو فرما هو اللہ الاحد وہ اللہ ہکا ابا ڈاڑیا گلایو اللہ ہکا پو بیو کیر بھی ہک تھی سکے تو یا نہ گلایو بیو کو ایک دنیا تے تھی دو یا نہ اللہ تو قرآن میں چوے کل محبوب فرما هو اللہ الاحد وہ اللہ ہکا چھا دنیا میں بیو کیر بھی ہک کونے چھا تمام بدائے دا سکو سج ہکا یا گانا سج ہکا این قرآن میں اللہ چھا تو چوے اللہ ہکا
پو شرک تھی پیو چنڈ گھنا آئین لاڑے گل آئو عرش گھنا آئین لوح گھنا آئین کلم گھنا آئین بھائی لوح محفوظ ہک اللہ جو عرش ہک دنیا تے سج ہک دنیا تے چنڈ ہک اللہ بھی ہک انہیں میں شرک تا کون دو دے ہاں جگر شرک تھے ماں چاہوں دو آیا کہیں ملان جے برساں بے ہی تسبیح ہتھ میں کھڑی اے تسبیح تے پڑھندو کر مصطفیٰ ہک مصطفیٰ ہک مصطفیٰ ہک مصطفیٰ ہک مدینے وارو سائیں ہک مولا کاوڑ بو چوندو ہے چھتو تھوا شرک تو کرے مصطفیٰ ہک مصطفیٰ ہک مصطفیٰ ہک اڑے ہے تسبیح کیڑی دو پڑھے تو تو اتے جو اتے چاہ جانستا مولا جا پی اب ہو چودو نے ارے چو مجھا بھی اب ہو چودو مجھو بھی ہک تو چاہ جانس اللہ بھی ہک تو جو بھی ہک بہت شرک تھی باندھو پر جے تو جو بھی ہک تھی سکے دو اللہ بھی ہک تھی سکے دو تب مصطفیٰ بھی ہک مصطفیٰ بھی ہک پو ملا کھا پوچھا کر ملا پانا چوندو بھائی اللہ ہکوا واقعی آئی ملا چودو مجھو پی بھی ہکوا تو چاہاں سے یہ شرک نہ تو دے مولا چودو نہ شرک نہ تھی دو چھو چوندوی اللہ خالقیت میں ہکوا آئی مجھو پی مجھے والدیت میں ہکوا مانا صفت چینج کندو چوندو آئین بھئی ہک ہو بھی ہک ہے بھی ہک تو اساں تڑے دا چوندو اللہ خالقیت میں اولا مصطفیٰ مخلوقیت میں اولا آئے اللہ خالق ہو جڑ میں اول مصطفیٰ مخلوق ہو جڑ میں اول چھاڑیو شرکا اللہ خالق ہو جڑ میں مالک ہو جڑ میں رازق ہو جڑ میں آخر مصطفیٰ وری سبنی نبیان کا آخر نبی تھیڑ میں آخر آئی اللہ بھی ظاہر مانا رب جو قدرتوں ظاہر مجھے نبی جو شان ظاہر مجھے نبی جو موجزہ ظاہر مجھے نبی جو طاقتوں ظاہر مجھے نبی جو علم ظاہر مسلمان بھا وری اللہ لکلا مجھو تاہت حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑو نبی اعلاز پیو کرے رب چاہیو لندرانی نہ تو سی سکی آئی جڑے محمد مصطفیٰ جی حقیقت کے مجھے رب کریم پیدا فرمایو اللہ تعالیٰ جڑے ارادو فرمایو ہن سونے کے دنیا میں موکلیا دنیا وارا ڈسن تا اللہ جو محبوب ہے جنمل اللہ پنجے انہ محبوب کے موکلن پہ چاہے رب کریم ارادو فرمایو تو مصطفیٰ کے موکلیا جگہ حقیقت مصطفیٰ ہوئی جگہ ذات مصطفیٰ ہوئی اللہ ارادو فرمایو ہنکے نلسی سگندا اللہ تعالیٰ ایک پردو چاڑھو بیو پردو چاڑھو تریو پردو چاڑھو چوتھو پردو چاڑھو تاں نہ پردہ چڑھا نہن کا متھا بیاد نہن جے متھا بیاد نہن جے متھا بیاد تاں 100 پردہ پر 100 جے متھا بیو 100 جے متھا ٹریوں 100 جے متھا چوتھو 100 تاں 1000 پردہ وری 1000 جے متھا 1000 چڑھا مسلمانوں 9 20 30 40 50 60 70,000 پردہ رب کریم محمد مصطفیٰ جے ذات رے متھا حسن جے متھا چاڑھے کرے مکہ پاک میں موکلیس گھنا پردہ متھو چاڑھیس 70,000 پردہ مسلمان با مفتی احمد یار خان نہیں میں لکھوا اگر محمد مصطفیٰ جے ذات نے متھا 70,000 پردن ماں اگر ہکڑو پردو لاتھو بنے ہٹایو بنے تو مفتی احمد یار خان لکھوا تا سج انجے سڑی ہیٹ کرندو جیئے کہیں نہ کلی اکھے باہر جے آئیں کلی سڑی ہیٹ گری پوے انجے سج مصطفیٰ جے حسن جو تاب نہ سہی سکندو سڑی ہیٹ گری پوندو
मुसलमान भाइरो मां आखिरी गाल कया आखिरी जुमलो तहां के चवा गाल इहा है तहां के चवंदा भाई नबी अवल भी आ नबी आखिर भी आ नबी ज़ाहिर भी आ नबी बातिन भी आ त नबी किए थी सकंदो सागो ही जो अग में भी हुजे पछाड़ी में भी हुजे ज़ाहिर भी हुजे लिकल भी हुजे एकड़ी गाल त कयो अल्लाह जो शान त थी सके तो पर नबी पान अवल भी पछाड़ी में भी हिकड़ो आ या आडो कयोस या पछाड़ी कयोस त मुसलमान भाइरो जडे मुझो नबी लिकल हो तडे अवल हो जडे ज़ाहिर थियो तडे आखिर थियो चारई सिफतूं मुझे नबी जूं कंप्लीट थी वियूं जडे तवा मञंदो तो मोहम्मद मुस्तफा जडे लिकल हुयो जडे बातिन हुयो तडे अवल हुयो ऐं जडे ज़ाहिर थियो तडे आखिर थियो तो मुसलमान भाइरो मुझे सोने नबी खे अल्लाह ताला ये चार सिफतूं अता फरमायूं अड़ी तरह से मुझे नबी जे सिफतुन जो जिक्र कुरान पाक के अंदर बियो भी घणो आहे पर असा ओडे नथा वणन चाहियूं वक्त की नजाकत ही आहे इन करे ए मुझा पीर भाइयो आऊं तवा के बस इहो ही चवंदुस त हिन सोने कबर वारे जवान जी दामन तवा असा जे हथन में मजबूत हुजे ऐं रब खां दुआ घुरंदा कयो त अल्लाह अञा ॾींहं ॾेस अल्लाह अञा इन सोने के ॾींहं ॾे हे रुगी असां हुसैन जो नाज़ न आहे पर मुंहिंजो कंबर वारो पीर सुन्नियत जो नाज़ आहे पूरी सुन्नियत जो नाज़ आहे जेकॾहिं कंहिं सुन्नीअ खे समझ में न अचे न कबर वारो सैयद ऐं कबर वारे साईं जा फ़कीर समझ में सुन्नीअ खे न अचनि त पोइ वञी दुश्मननि खां पुछे ॾियो ख़बर तव्हां छा था चओ त दुश्मन पाण ई हथ खणी चवंदा त असांजो कंधु भॻो आहे त हुसैनी फ़कीरनि